Makiaria thutha wa mbitika cia muthia cia gucagura timu iria ikarugamirira icigo bunge ciothe ithano cia Nairobi ya ithwiro, arugamiriri macindano maya ma atumia ma gikombe kia Women Peace Cup maugite ni makenetio ni mumirira hamwe na mutaratara wa gucagura irabu ici, makiuga ni kanya ga kuhunjia thayu kugerera mubira wa maguru. Final cia mubira uyu ri ni guthianga tondu tukirio haraihu tondu twina Central Region na twina Nairobi East Region na thaa ici turathaka Nairobi West Region. Nairobi West Region ri ikaruta timu imwe mweri 8, no mbitika ici ni gukorwo igithakwo nginya next year mweri wa 5. Tugietha timu imwe kuma region ino ire gathaka na timu cia constituency ici ingi, na nitukenete muno ta foundation na partners ra twinao tukienda kunyitirira atumia nigetha mekorie weruteri wa atumia mbitika-ini ici ukenyitwo mbaru ni urugamiriri wa mubira wa andu akuru bururi-ini niguo Kenya Grannies Football Federation, na aria magwetete bata wa kunyitirirwa makiria hari gukuria muthako uyu guothe bururi-ini. Kenya Grannies Football Federation, it doesn't get any funding kutoka kwa FIFA ama hata kwa government. Huwa tunategemea wafadhili kutoka nje. Tafadhali tushikeni hawa wamama. Tumeona through this football wamama high blood pressure imeenda, wengine diabetes hata dawa wamepunguza, depression. Athaki kuma timu itiganite na aria mareketie gucagurwo kunyita itemi mbitika-ini cia quarter finals na iria ikahanika kiharo-ini kia Riruta BP Ndaguritia Muhuro magitanya kuingira thiini wa ikereka ria semi finals. Tukiweza kuqualify kufika tunatarajia ushindi, halafu I hope vitu mob zitatokelezea kusaidia wamama na jamii. Ninde tamutumia kunyita itemi muthenya wa muthiri no ndrona he uria mundu arathia agitaithika gongoni kimwire ngo wina pressure igacoka. Ngiribotera Inooro TV kuma Ndaguritia Muhuro, kaunti ya Nairobi, nie njatagwo Wainaina wa Kamukwa.